idem na Belgrad začeti. Ребят, есть кто-то храбрый Митинг прочитать анти-Путин. по-английски наше обращение? Ну, хотя, нет, в принципе, ладно. Românii susțin acest ruș anti-Putin Dobar dan svima. împotriva războiului. Rješavamo ovo Președintele lor. organizacijska pitanja, pa ćemo vam se kratko obratiti i pročitat ćemo petik koji smo sastavili i ponudit ćemo vam je na potpisivanju.